Ke Voice of the People Party VPP haka khatnre tarik yoyong arajar arpunriu kala hiar shanong Stone West Khasi Hills District ban penitu pajbat yau Dr. Bats Kemmerbo ubadeiru kurtong ke parti na kebentak election MP Shitang Samoy na Shillong Lok Sabha Parliamentary Constituency. Kumban syukdo baya kene ke election Shitang Samoy watla 4 la man pen bana lanu an penlong eka kalong kebedon kam hadien ke jingklat no Dr. Ricky AJ Singkon men haka khat kandai tarik rumpang araja arpunriu pat kum ke parti kan yale ban job yang na kene ke Lok Sabha Constituency kumba kala job don buram dau Dr. Ricky house nam araja arpusau. Habakrana ke jingelang uba Arden Mela Besayo moj. Presiden ke parti baru MLA na nongkram ulaong. Badangsyan ke parti kala yo ke jingetray lang bat kinong elam ke rilum garu. Ulaong bakani ke penkulmar ya kisenggi badan ha ke sarkar ki bala persang banyalam bakla baka VPP kedai ke parti na ke benta ke rilum khasi jaintia bat ke jubab ke baka parti ke ai kalong baka nongrem jongkahi kalong ke banwanra ya ke sensyar khadar ke bakhuj. Shushu lakta ru khendiat ya ka matjia ki samla ka Green Tech Foundation ha ka bawlaong pula lej banya kersan ya ki ulaong ru bau skop la ba sarkar ka le lengo aba ukran persya ya ki kam ki bala banya lambakla lada pentrai kam kum ka spa bat ki we nala her shapok garments ban pensmo thong ki patba ya ka ei bagi tam kum ki ritba lani kum ki try muluk ki try jaka ki badan lagi ka jula ga ki bagi dam kam ban smart shai bagi neighbor syak haria hagi tegi sang putai ki besyukwa ban yalam bagla ban haria yang fight ba ban bagi ban sensyar sok elek shitai shagirum garu ban sazna banam bamanta ka Voice of the People Party para yo ya ka jibishan ban kombana mata what ki garu ki fight mat shaka Voice of the People Party Kio ini pada nongrim kepada spokesperson jengi, lari ukurtong jengi Dr. Bats Kemmerbo merbawa orang pensyai kemat jompi agar dikepor ke pemerintahan. Kini ini bagi bangga Voice of the People Party kepada yang kecil Sokia, bagi bala bagi daya ke hok jengi kitrai muluk kitrai jaka. Badai nama kita kenal. Kila baik nak, ditangkan pandang penkai ke parti. Badai kita susi bangkit negara kiseng sang pertai kalong habangi ni persyak ke sarkar ni persyak hanor kan nongrim kum di nangaram juga Voice of the People Party habangi keren ni kamat persyak ya ke bangsa ni keren persyak ya kata ke VIP kosher ni keren persyak ya kata ke jiwang juga sarkar kaba pinyerengkat lani teng-teng kina kampen crowd ya ki bandai ki try muluk ki try jaka habani ki chuma ji bak kira kempo ini try muluk ki try jaka kata ga dengan nongrim ka bangi election fight ba lakalong Khasi Hills lani lakalong Garu Hills pinle ayu ka parti ka badan tang Khasi Hills kiyo ban sinsyare ka jela Ngidon kamu banyo ya ke jingkersyan na Garu Hills. Kani ka parti ka lumla ban suhit. Ano ya bala kli nga de ginong patay kumor. Barden ke ay ke jing kmu ka jongpi. Kung ka parti sa Garu Hills. Nalong iki bala sing ya ka Voice of the People Party. Tang nang ta ka Khasi Hills. Nini kata ka Khasi Party bala pinsuthok bakra de gini yang persyak Negi sing negeri ke State Regional Party. Kaseng sang percaya riurum haga jua. O shishan isnoman aimo yung play. Baban aimo ben ni kipai pa sa isin. Nama shisin ni phone election. Ngila yung recognition. Lani ke jing ito. Na Election Commission of India. The Voice of the People Party. Kadai ke registered, recognized regional party hapok Meghalaya. Kidan ki registered unrecognized party ru ha Meghalaya balagi ki jaka namar kim kot ya kata kaba ke election commission kal bu ya ke kendon bakin long ke recognized party ndai na long ke party ka pura bala itu dan election commission of India but ngila on bagani ke party kan lek ban penjara ya ke tenak ke jangka watcha Garu Hills Mabun juga MPP kira kumar klim habagi berkata ke BPP kira stang banjat linti ban banjok ingin nong persyan kira stang ban beni hagi social media oh kumni no pinong kiong gitu ki bapai kemat syaga Voice of the People Party
Piliho ini skin, nangi ke sarkar, nangi ke parti NPP, ban menta pilih kemat, saya ke parti kasih wong. Oh, kiong ini ke parti kasih. Hagan sisa kita di menong ke parti, lesi ke badan, kita ke nongrim, lagi ban tahu, kita mat di bangira, merendon, dak melipat, nabagi pajak hantar hans, kita pada nongrim gaji kerong, bangun rakyat sisar ke kanan dan koi, ke kemana gaji kerong persyair bangsa, bat niata, ya kita ya ke hok jadi driver kita jaga. Kalau ini kebaskusi, kalau dipat baik, jangan bagi ini kita dijin persyak. Oh ini di sini, ladan kibang kita negerian persyak, kita kiseng kiba susah. Bagi semua persyak, lagi semua pindit, habaq UI, bau presiden jangan voice of the people party, ulit ay cenderian, yang itu bersama kesyatan. Bahabang akren, ya kata ke cingkmu coba sorgar, banlan rakyat kita ke hotel di bahe, ya kita ke spa, dan kita jaga kemet. Kiam kuntu, untuk presiden, jong ke BPP oleh keren kuntu. Oh, kipen pau, makin lingo, kikendit, dan kita persyak. Wah, kumno bilingo, kumno bikendit, haba mangi keren persyak, ya kata ke spa, dan kita jaga kemet ke BPP wandra. Kabang yang limba kita kum kita ke jatram, kalaban yalam dan pensyur, syakikam auria. Papor kam syah begini keren, benih ia kata kepang. Kila pempau, ngasihwa bandu ia ke jingli, balai bis nausi, balai bilingo, balai bikindit, balai persyak, apa mengikut dalam jangka boys of the people party, ni keren persyak, ya ke jingsnil. Nama orang ini yang berkeren persyak ia ke jingsnil. Ini yang keren, ini yang prinsip tu. Lakalong ke jingsnil juga dia, lakalong ke jingsnil juga berat, lakalong kita auria, lakalong kita bangsa, ke boys of the people party, ke kujumut, ban keren ia kini ke jingsnil. Hal apa, ban prinsip tu. Kenang begini ke jingsnil, kita mahu menroi, akan kita beli gaji, bayar rugi sangat nang, akan ini ke jingsnil, akan kita sini. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag, ka jing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.